розважати Каріласка номер 341. Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, приходим до Бога, который хочет нас накормить. У центре святыни христианской завжди з'являється ахвярный стол. Это ахвярник, на котором Бог складає ахвяру самого себе. Ахвяру треба прийняти. Не хочем быть только глядачами, але хочем быть удельниками. Удельничаем найсвятейшей ахвяры тогда, когда открываем свое сердце, когда открываем свое життя и дозволим, как Бог нас накормил. Как Бог увійшов у наше життя своим святлом, ласкою и любовью. Нехай здійсниться это подчас этой найсвятейшей ахвяры.
Молимся за всю нашу парафию, просячи о помножении веры, надеи и любови у наших сердцах. И просим Бога за грехи наши, как мы могли чистыми сердцами принять Божию ласку. Споведаемся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодору небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету. Прими моление наше, яки сердишь праворушайся, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Молимся. Боже, оборонца усіх, хто на Тебе сподяється, без Тебе нема нічого моцного, нічого святого. Отули нас Твоей милосердностью и научи нас мудро користаться земными добротами, об'яви вяли нас до добра вечного. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читание другой книги Владарствов. У тыя дни. Один человек пришел с Баал-Шалиша и принес человеку Божьему хлеб початков, 20 ячменных хлебов и свежее сбожу у торбе своей. И сказал Элия: дай людям, каб ели. И сказал слуга Ягоны: як могу я покласть это перед сотню человек? И он знов сказал: дай людям, каб ели. Бо так каже пан: будуть єсті і застанеться. Тоді поклав перед їми, і єлі яни, і засталося паводле слова пана. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Насичає нас удосталь. Пан насичає нас удосталь. Нехай славить Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвящают. Пан насичає нас удосталь. Вышел свет с надеей, глядят на Тебя, и Ты даешь им ежу в свой час. Ты открываешь свою руку и вдосталь насыщаешь усё живое. Пан насичає нас удосталь. Пан справедливый на всех своих шляхах и верный во всех своих справах. Близкий Пан до всех, кто Его кличет, до всех, кто кличе Его у правде. Пан насичає нас удосталь. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, молю я вас, вязень Пана, поступать годно покликання, яким ви покликаны з усьою покорою і лагодністю, з довготерпливостю, терпячи один одного у любові, стараючися заховать єдність духа у союзі миру. Одно тіло і один дух, як і ви покликані у одної надії вашого покликання. Один Пан, одна віра, один хрост, один Бог і Отець усіх, який над усіми і праз усіх, і во всіх нас. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, великий пророк повстал сярод нас, и Бог наведал свой народ. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana.
той час Jesús адышоў на другі бок Галілейскага альбо Тыберіадскага мора. Ішло за ім мноства людзей, таму што бачылі цуды, якія ён чыніў над хворымі. Jesús узышоў на гару і сядзеў там са сваімі вучнямі. А набліжалася Пасха, юдэйскае свята. Калі Jesús узняў вочы і убачыў, што мноства людзей ідзе да яго, сказаў Філіпу: «Дзе нам купіць хлеба, каб накарміць іх?» А казаў гэта, выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што збіраўся рабіць. Філіп адказаў яму: «Хлеба на 200 дынараў не хопіць, каб кожнаму дасталося хоць крыху». Адзін з яго вучняў, Андрэй, брат Сымона Пятра, кажа яму: «Ёсць тут адзін хлопец, які мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы. Але што гэта для такога мноства?» Jesús сказаў: «Загадайце ім сесці». А было на гэтым месцы шмат травы. І селі людзі, якіх было каля 5000. Jesús узяў хлябы і, падзякаваўшы, раздаў тым, хто сядзеў. Таксама і рыбы, колькі хто хацеў. А калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, што засталіся, каб нічога не змарнавалася». Сабралі і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі з 5 ячменных хлябоў, якія засталіся пасля тых, хто еў. Калі ж людзі ўбачылі, які цуд учыніў Jesús, казалі: «Ён сапраўды прарок, які мае прыйсці на свет». Калі Jesús даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін. Гэта слова Пана. Дай людзям, каб елі. Дорогие браты и сестры, гэтыя словы, звязаныя з пажыўленнем, з ядою, з'яўляюцца асноўнай тэмай сённяшняй літургіі слова. Чуем пра цуд размнажэння, які здзейсніўся ўжо ў старым запавеце, калі прарок Ілля даў тое, што меў: 20 ячменных хлябоў, свежае збожжа, накармілася больш чым 100 чалавек. І таксама ў Евангеліі гэты цуд размнажэння, калі Jesús корміць 5000 чалавек, таксама тым, што яны мелі. Сёння хочам перш за ўсё паглядзець на гэты досвед з знешняга боку. Хочам прыняць яшчэ раз, задумацца, адкрыць нанова тую глыбокую хрысціянскую традыцыю, которая звязаная з удзячнасцю Богу за кожны пасілак, за тую яду матэрыяльную, якую мы маем. Ці ёсць у мяне такі звычай, у нас такі звычай? Калі спажываючы перад спажыццем ці пасля спажыцця пасілку, я ўмею зрабіць знак крыжа, узнесці думкі да Бога і падзякаваць, памаліцца перад і пасля ядой. Гэта вялікая пакора чалавека, але таксама удзячнасць за тое, што мы маем, што чалавек усведамляе, гэта паходзіць ад Бога. Бог з'яўляецца тым, который мяне корміць. Не столькі я сам зарабляю і насычаю сябе і іншых, але ва ўсім гэтым бачу таксама Божы провід і Божую ласку. І менавіта такая малітва, яна умее усведаміць чалавеку, ёсць за што Богу дзякаваць. З другого боку, Слово Божие открывае перад намі глыбокую духовную перспектыву. Бог з'яўляецца тым, хто хоча нас карміць. Пан насычае нас удосталь. Але добра разумеем, каб кагосьці накарміць, то трэба, каб чалавек адчуваў голад. Не можна чалавека сытага накарміць, ён не хоча есці. Калі пераносім гэта на гэты ўзровень духоўны, трэба нам у святле Божага Слова адкрыць гэты духоўны голад, чаго мне не хапае, чаго мне не стае. З якім голадам я прыходжу на спатканне з Богам. Гэта можа пачуцце, што мне не хапае любові,
добрыні, справядлівасці. Можа, не хапае супакою, можа, не хапае пэўнасці. Усяго таго, што з'яўляецца нейкай нябачнай рэчаіснасці, але ёсць у нас, у нашым сэрцы, у душы, у сумленні нашым, у нашым жыцці. Чи я адчуваю гэты голад? Што з гэтым голадам раблю? Можна сапраўды рабіць так, як рабілі людзі, которые былі ў старым запавеце каля прарока. Людзі казалі, калі пророк кажа, палажы гэты хлеб перад людзьмі. Яны кажуць, яны пазабіваюцца, 100 чалавек, голодных мужчын, тут 20 хлябоў, яны пазабіваюцца, яны не наядуцца. Але калі даверыліся гэтаму слову, так кажа Пан, будуць есці і застанецца. Тады паклаў перад імі і елі. Таксама глядзім на апосталаў. Ісус Христос ведае, што хоча зрабіць, але кажа апосталам, дзе нам купіць хлеба? Філіп лічыць грошы, за 200 дынараў не хопіць. Андрэй глядзіць тое, што мае, ёсць хлопчык, который мае 5 ячменных хлябоў, 2 рыбы, але для сталькі гэта нічога. Па-людску не ўдасца. Трэба нам навучыцца адкідваць гэтыя людскія нашы, часамі комплексы, часамі гэтыя перашкоды. На што шукаць гэтага свайго голаду і так нічога не паможа. Так не можа казаць веруючы чалавек. Часамі мы баімся глыбей адкрыць сэрца, душу перад Богам і самім сабе назваць перад сабой гэты голас, таму што не давяраем, таму што разачараваў чалавек. Заспакоіць гэты голад, перш за ўсё, кожны з нас паспрабуе сярод блізкіх, сярод людзей. Але ведаем, добра адчуваем, гэта наш досвед, што чалавек падводзіць. Не заўсёды заспакоіць голад любові, прысутнасці, справядлівасці, дабрыні, супакою, а часамі можа і наадварот. Калі звернемся з гэтым голадам духоўным да Бога і з даверам, тады здзяйсняецца ў нас цуд. Пан насычае нас удосталь. Пан насычае нас удосталь. Ён адкрывае сваю руку, удосталь насычае ўсё жывое. Ён дае адказ на гэты наш голад сваім спосабам і ў свой час. Гэта мы вучымся з вялікай пакорай. Перш за ўсё, адкрыць у сабе гэты голад, прыйсці з ім да Пана Бога і таксама адчуць, як Бог сапраўды насычае нас, напаўняе. Добра разумеем, што гэты образ, чи гэты цуд размнажэння хлябоў з'яўляецца прадсмакам, запаведдзю таго, што будзе падчас эўхарысты, падчас святой імшы. Але ведаем добра таксама, што калі удзельнічаем у святой імшы, нават часамі прымаючы святую камунію, можа быць і на пустой, калі мы сапраўды не спаткаемся з Богам, калі не адкрыем сэрца, не аддадзім яму свой голад, і калі мы не адчуем, як ён нас насычае. Якая моя перспектыва? Чи я заўсёды адыходжу напоўнены, насычаны Богам, Божай прысутнасцю, Божай любоўю, з эўхарыстыі, з малітвы. Гэтага мы павінны вучыцца ўсё нашае жыццё. Гэта дарога паглыблення хрысціянскага жыцця. Адкрываць гэты голад, за тым голадам ісці да Пана Бога і адчуваць, як ён нас напаўняе у свой час і сваім спосабам. Не часамі так, як нам хочацца, тут і цяпер, вось так, бо я так хачу. Не, з вялікай пакораю, але таксама з вялікім даверам. Просім добрага Бога, каб слова, якое мы сёння пачулі, і удзел у святой Эўхарыстыі быў для нас нагодаю, каб адкрыць свае сэрцы, душы свае перад Богам, который хоча нас накарміць. Гэта істота любові, кажам, Бог ёсць любоў. Любоў гэта значыць абдараванне. Ён хоча нам даць сябе. Ці я хачу прыняць? Што я хачу прыняць? Што я прымаю? Пане Езу, напаўняй нашыя сэрцы сваёй любов'ю удосталь. Амен. Адказваючы на Слова Божае, вызнаем нашу святую веру. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога собрания,
сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амин. Z wieraju u zbawczую moc Jezusa Chrysta uzniesią przez Jego посредnictwa do Boga Ojca nasze супольные молитвы. Молимся за святый костел, как его вера, надея и любовь показывали святый шлях до Божьего владарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как под керівництвом Духа Святого он содейничал умацеванию среди христиан о соправной едности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керівників держав, как вирішаючи тяжкі проблеми і не керувалися принципами огульного добра для всего громадства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодых людей, яких Христос клича проповедовать добрую новину о Божьем владарстве. Каб ділі яго яны змогли покинуть усё и знайшли в этом соправдное счастье. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об добром надворье на час летнего жнива. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы умели дяковать Богу за отриманную от Его допомогу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Ciebie, dobry Boże, uczyni, jak my nie переставали uznosić dla Ciebie молитwy i uczyli się rozpoznawać Twoją świętую wolę. Przez Chrysta, Pana naszego. Амин. Номер 327. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Всемогутный Боже, прими дары, які мы Тебе складаем, з того, що дякуючи Твоей щодрості отримали. Нехай праз моц Твоей ласки
Гэта ахвяра свяціць нашае зямное жыццё і прывядзе нас да радасці вечнай. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Он Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывём Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего преступления. Пане, успамінаючы зваўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае уваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла
и прими его як ахвяру, якой ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими. Najpierw z Najświętejszej Pannej, Bogorодицей Maryjej, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi sławnymi muczenikami, ze świętym Janem, świętym Maksymilianem i всеми świętymi, wraz zastupnictwa jakich my spodziewamy się na Twoją niestąpną dopomogę. Prosim Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania przyniesie всему światu spokój i zbawienie. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі. Со слугой Твоим, папам нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ojcze, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто в ласце Твоей одышел с этого свету, милостиво прими у володарства Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ими заусюды радоваться Твоей хвале. Праз Христа нашего Пана, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Panie, zbaw nas od усього złego. Дай ласкаво супокой у дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Zmiłuj się nad nami,
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословлює, покликані на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Благословленные милосердные, бо они милосердность познают. Благословленные чистые сердцем, бо они Бога убачать. Номер 4.
Помолимся. Panie nasz Boże, my przyjęli najświętejszy sakrament, wieczny wspomin muki Twojego Syna. Uczynika bhety dar jako niewykaznej lubowi, a sprzyjał naszemu zbawleniu. Raz Chrysta Pana naszego. Послухайте, об'яви, будь ласка. Дорогі парафіяні, шановні гості, щиро дякуємо вам за супольну молитву. Дякуємо всім, хто допомагає прибирати нашу каплицю, так само, хто клопочеться про квітки біля каплиці, хто допомагає приносити так само воду. Дякуємо за всі складені ахвярування, за всіляку оказану допомогу, так само за ахвярування, складені на потреби будови нашого костюла. І в этой справе радость великая есть, маем дозвол на протяг прац будовляных, и тому теперь уже непосредственное приготовление, как тая фирма могла ввести на пляцовку будовляную, так что еще раз дякую особливо за молитвы и за всякие так само ахвяры на эту мету складания. На этом тыдні у литургии костела у понеділок 29 липня успомин святых Марты, Марии и Лазара, сябров Иисуса Христа. 31-го у сераду успомин святого Игнация Лайолы Пресбитера. 1 жнивня успомин святого Альфонса Марии Лигори, бискупа и доктора костела. 2 жнивня у пятницу з нагоди успомину Маті Божої Анёльской можна атрымаць поўны адпуст за наведванне парафіяльнага касцёла, гэтую ласку адпусту калісьці выпрасіў у Бога ў касцёла святы Францішак. Сёння пасля кожнай святой мшы адбудзецца благаслаўленне транспартных сродкаў і малітва за вадзіцеляў з нагоды ўспаміну святога Крыштафа. На гэтым тыдні таксама прыпадаюць першы чацвер месяца, калі мы асабліва молімся аб пакліканнях да святарскага і манаскага жыцця. Першая пятница месяца, дзень молитвы до сердца Пана Иисуса. В этот день есть магчымасць прыступіць до сакраменту споведzi, паяднання, будзе дадатковая святая мша 12 гадзіне. І, як заўсёды, вечарам пасля вечаровага набажэнства запрашаем на ўсяночную адарацыю у інтэнцыі абароны жыцця і аб святасць нашых сем'яў. Першая субота месяца, дзень молитваў да беззаганнага сэрца Марыі. У першую суботу імша на заканчэнне адарацыі адбудзецца о 8 гадзіне на раніцы, а набажэнства першай суботы у 18:30 перад вечаровай святой мшой. Наступная недзеля, гэта першая недзеля месяца, молімся у інтэнцыі жывога ружанца, так само за супольнасць жывога ружанца. Інтэнцыя на жнівень молімся аб цвярозасці у сем'ях нашай парафіі і для ўсяго нашага народа, так само в апецы Божай Маці у справе будовы парафіяльнага касцёла. 3 жнівня у суботу о 12 гадзіне у катедры нашай Мінскай плануецца удзяленне дыяканскага прасвячэння клерыку Александру Шуманскому, который походит из нашей парафии, теперь находится на практике в парафии Маті Божией ім'я Святейшей Панны Марии у Минску. Просим о молитве за Александра, за клерика Александра, как добро приготовился до годного принятия этого сакраменту, диаконату, а так само сердечно запрошаем усіх, хто має час, охоту, у суботу о 12 године провести на эту святую мшу и разом за клерика Александра помолиться. Кожний авторок в каплиці відбувається набаженство про заступництво святого Антонія Падуанського. Інтенції на складкову мшу можна записати у шитку, а у середу молимося до святого Юзефа, особливо дякуючи за всіх наших ахвярадавців і доброчинців. До 20 жнівня відбувається реєстрація кандидатів для поступлення у Мінський теологічний коледж ім'я святого Яна Хрестителя на новий навчальний год. Усі подробязності можна знайти в інтернеті, чи так само у нас на дошці об'явів. І ось новий номер часопису «Наша віра», виходячи з каплиці, можна його набити чи взяти. Запрошуємо, захочуємо до читання католицької преси. Це всі об'яви усім, хто святкує на цьому тижні свій ювілей, день народження, свято своє, складаємо найлепші пожадання, Божого благословення, опіки Маті Божої, супокою у серцях, у ваших сім'ях, і так само почуття Божої близькості, Божої присутності во всіх ваших справах. Прийміть Боже благословення. Пан з вами І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Усемогутний,
а Отец и Сын, и Дух Святый. Амінь. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божий, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Najświętейшее серце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марии, будь з нашим порятунком, святый Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 84.